hadi anything Manipur da karigoma Manipur ki territorial integrity emotional territorial dang hybrid te ko ise wahi ani ko sine ise territorial and emotional integrity mi sing se ki nuksina hadi mi nuksina dana lam ngak su ya de ba ani si hek disturb tor ko da Manipur gi macha sing se how dana tholai haiba message am pi ba masi gi se how badagi da ngasi phauda Manipur gi soul si da masi nuksiba Manipur gi damakta life sacrifice to ba masi gi message ama masi na su example oina stack to tawri ne ko na da haibadi aina tawri ba kanum to kan da kariba decision am lo kan suradi Manipur gi praja ri si bhoni ko haiba Manipur gi praja gi message am yawri ba ngasi ngarang gi se da masi mo na so stack to ngi example ai bu sai ta yabung da somna hangbi ki bata makha da lapang ngam da bto madu si example am ne ba haidi mas apprehension ne ba masi gari du thumjalo kanum tawro haidana nakraba Mari pariyang sana army leng ngam ba nakraponi ide nang army ke mamsu le kado kitang airport maya da adu ngakang changaga ditu to cha pasu ya ba banu taw da helicopter da chali do mai do Manipur gi emotion Manipur je sokpa ya di Manipur je kainom ni ko haiba gi message amadi Manipur prajan mo no yohon gre ba yohon gi adu phangye na koi lowe ai yo gre adu hauji akoi na ngai do se sentence samta akoi na ngai do se madu khangam kan mana kari da translate tor ke do Manipur prajan ngai di okay adai taw da akoi gi problem se adina akoi na articulate to su change ba akoi thoi ba pangkap ta kappa adu su ya de adu du emotion amane ba akoi na hajeri na akoi na kappa do moine ta ba di lai na khamu khang de ba maduna akoi na pami se ada lei ba se akoi gi realization Manipur ki crisis Manipur si am ngai bam na mi na rule to ba da ngasai gi phada hai hai su ngasai khanar mi do akoi bala se home secretary jam longest term ni second longest ba am quick extent to lai ni adu to mentor su akoi se to ka ta hi te dra masi kari gi no ha kan da ma haiti ha ba dinate ko haiti ha ba di ung ya right masi kai ha kan masi se akoi ha kan da masi se kadai do no ma hang ba ma le ba decision lo ba se hangaga asom da yare go he lo da ba aduna akoi na harina sidadi akoi gi Manipur gi se akoi achou bu si ka leite office ta su bank ki khang dia ma khang dia maning oi ba da administration su maning oi everything maning oi train bo yorok tri Indian administration da aduna Indian administration da decision body da khwai gi thengma maning mamai oi bani na mamai se matu ndoi na ku oi nu ona ba Manipur praja se kitang haina chatpana phaini adubu masida khoi hajarina karigma masigi emotion se phajna ventilate tahudra ba yes adu tardi suppose ato bayam tholakane ba it will turn into mob nasai hai mob to mo oi ba tamo the final question tamo da laksen mi tamo so hob de dum outline ma de pigre adu kai khoi pabung mani na so hai ba kana na so sai hai ge ba se hausi government semgadabani habaki effort ama piba natraga initiative uma lo taragadi madu that should be on the basis of agenda on Manipur ki yang clear cut oibe agenda khara madu framework oina putho akanda madu do oina effort to pirakada buni adu haibagi wafam sineba madu da ekoi MNA sen manung da khaibung tana ba adigi different camps mayam leine haina bagi masigi official or unofficial report mayam am leire tamo ko media reporter mayam masida phung na wang na bu mayam leire but madu puna mokto Manipur ki agenda do yumham oi kedabani haibagi wafam sini kari habini Kuki Manipur ki MLA map se atai gi situation ga hujik si ga 100 ki unprecedented crisis ne ba masigi se da makoi gi masida punjan ba plus moi gi collective mind collective decision plus akoi na kamai na high kamai to ge every day every minute just to matam ne ba hadi suppose irang le to matam da di vacation chakera ama chakera kem high re ba sigi matam sidi every second prajana was to matam ne exactly sigi every second was to matam da yam responsibly ai sidi praja represent to bi ni have concept to madum ni sukong ko bi do no ko aduga ihan hana mayam ki popcorn loi weraga ihan hana miu bagi pau awab se kara da haido inu haiba se India gi system gi matungin ihan hana Manipur gi governor da haiba mathang da present prime minister da haiba ni masigi se khara toina memorandum se toin pisal laga akoi su na khoi da makta hairi si tawri haiba se makoi di violent web su yadam ni na articulate to biu written da su chin da su verbal su yam toina praja ga su akoi gi marak se da sentence samtang samjara ba people ga samna ba ju handa marak se moi unaba se had people la unaba se interaction se MLA ma'am se unaba marak unaba worker ma'am unaba do natana people gi open ba invention ma'am da kai kari khanbi ne unaba do mar su dakar oi absolutely ngi tamo sete jeda ngak se ke tamo ngasa ye peli cheli tabiri adum ai couple of questions ni la ka do hamda aina tamo de lakning ba je bipolar gi wafum sini India gi state mangagi bipolar ji lauthok paji maroina January or February ani sida leigidaba
aduga natragana even resignation yauri issue se aduda assembly seat se vacant oiraga leibasi adu within 6 months bangthukadabani habadugi oina election gi notification che election commission of India tholapani masida Manipur gi seat ama hangaga leina masi yaurukta bhaibaja masi koi icham lofam thokpra natragana any masigi development se mari leina ba there has to be some reason contextualize to maru oina khanbra kamai khalita Mira sakoigi tamoni na yamna thambikre ko am sengna thambikre ko masina kitang ya tokjaba yaba haibu akoigi hojiki May 25th ta thokpane order je June 19th ta thokpane akoina thamjari na matam di lady sineba haidi 6 months habanina marak sida 21 days ki give am lady ba moi pi notice da aduna 21 days ki 3 weeks ki notice matam lady banina July 18 ni na madugi mamangda adum 21 days ki mamangda notice to di nangba amadi lay aduna mase akoi kitang wait and watch saiba ma haidi matam si lady ba adu masi example haibu Manipur ki se akoina chuya kanda Manipur ki entire crisis se masi leadership backup leadership se laitaba leadership ke beckham hayo haidi akoi yumda akoi kai gum to ga kana kanada hangdoi no ha ka da hangdur bi mi do leram jadi han panda ba beckham horaga leiba aduna Manipur ke crisis da hojiki se da masi example haibu everything Manipur ke to se last je to bane asum ningjang birangane ba akoi gi handaki tha taruki assembly tha taruk ta last je haying ne dula adagi resign to bodu masi constitutional crisis lai tha taruk ta nimit ha assembly tha taruk ta gap lai te kain to bodu aduna loram dai da leibani na maduna dung wait and watch to si haidi ama thamjage ba adubu si lakte dinga da hojiki atopa state sing gi yeng matam da hoji haiba state sing se Manipur gi surum laktu pa yara bani thamjage kaina kan hojiki next year se da assembly maruai ba hoji haiba Gujarat lady Punjab lady Kerala natra masigi mayam se acho state mayam se gi even Assam bo mathangi chai se election loi tawduni 2026 27 da acho ba election am leibana madugi preparation ama hoji hore plus hoji haiba bipolar se sit manga katane ba sit manga katani na yamna mathangi chai da election tawdora su adi constitutional se binding ne haidi iramab ne ba oja hoi ani yauri ke law gi matang da ko iramab ne tawdab dia de binding ne iramab means mandatory ne ba aduna Manipur gi ju mandatory haibam le ba tawdaba ya da ba constitutional crisis le doini na kari wa amni torok to mali adu akoina wait and watch matam lady habasima I hojiki not ma thamjaram ge tamona matam lady habasida ingon confusion hok lay area am lady ngasagi sida February da lay gidaba aduga February da resign to ba MLA gi sitting yauri handaki bypol to basida aduga in case of Manipur da di ekoi MLA kai sina lay gidaba je January 18 tamu sigi si election commission on kamai ni ignore to ring habi question amadi lay tabra masigi election commission gi decision are masigi akoi appeal jape yai ama to bi ko adubu mai se man load decision du kari gino and du akoi hype khumanga maroi ba kai election commission hai ga da answer ne ba ji se hadi election man yeng do se election commission gi man lo ba se akoi state election office ta gi man se lo rongani akoi CEO chief electoral officer lai mo report lo rongani masu hojiki se da sidama hangi su masu awai lai ri masu aduna aina hajarina Manipur gi extraordinary circumstances am su lai ngai som no thambi ko hadi all Lok Sabha election lai adu ko di suspended animation am su lai hoji ki present crisis am su lai masida sida masi nonini matam lauki ge haida mana akoi gi report amani ngai boy ramadi hadi chief electoral officer Manipur gi hadi mana to kan peaceful poll haiba ma hoji ki handaki May 25 thokpa kan sida haibane notice to yoy ba akoi na fair and free and fair election pami yang peaceful ba pami EVM se ni BPH se ni aduna masigi condition me se fulfill to the election to the waduri ni na madugi green paper to ya aduna ai ga hajari ni matam PC matam lady sineba haji masagi kano to bodo adubu hojike kitang masagi ku tamo ani na thamgi bodo akoi ngi leadership ki do leadership ki da akoi na beckham le bise kai na kan da leadership ki magun je suppose example da log jage ba re ki jena nupa ma magi macha nupa se leita ba ma se soldier ne Iraq war chale ma 2003 da about 170 to 180 soldiers si Britain gi mana high ba haji matam the wrong information da noina lang tore akoi anga mam si re mana sorry hai sine prime minister ne Tony Blair ki magi leadership to yengo mana
ai lale hayo aina wrong decision wrong information da aina piruba lan changuba do ai lale aina lale lekidre be imung manung mayam da ai lan jari prime minister Tony Blair na hayo that means maduni Tony Blair na madun mai magun handa bro handa tiba maduna tapdi leader hayo sidi aina kai maso rasu admit to wanga mami se leader kawi example amani ga sum ati you suppose akoi gi hojik le ba Justin Trudeau ka Canada gi magi school gi kanom da akoi gi indigenous people mayam gi kanom soibada manas lale adum hai aduna even prime minister head of state man to kan da lale haraga lebak Iran tholu de ta di lale soi kre bdo hai bada admit to bada kari kai gi mioi ba se to err is human mioi ba se loina lali loina tawi aduna madugi information gave ama akoi gi even intelligence ki man message ama lai kholi hai bado soi ram tar basu soi re hai bada kari kai gi hai bado ma ngasai drai ngasai tamoni thambadura madu taga tamo matang sida ngasai gi leadership vacuum gi jima yam interesting of area wa shi to bo question sing song puro lak sage and before that ngasai koi kana na jo pukhalapa matam sida people na marwai na koi pang mani yam kana law ke base president rule gi wafum jam kana assert taw ki ba mi sing manu amane ado padam the assert taw is responsible government ama pa me have ne adugi responsible government do aikogi la iba PR sina realize to ngambra fulfill to ngambra have question sine adu ai dene ba hoziki even magi leadership ki oiba character ma aiko public na anticipate over kana phangta bagi oiba issue ma leri se kamai akogi leadership ki magun adu administration je man kamai to kana pot ohum lei aham bada khanga da bane ani subda nusigada baneba ahum subda haigada baneba quality ahum je legada thabam tor matamda haidi poche khangdan aina decision logba yadeba aduga kayuma aina poche da leiriba citizen mayam muina wari mayam je khangbagi madugi nusiba lapen care haibase administrator ngi maguneba ai plus ahum subda ai thamderi je haiba kamani educate tabge hado hojiki haiba ahum je hojiki incident se poraseba hojiki gwalta bise da magode information am laeba information la pa kan se moina haidura ini ko haibadi masisda Manipur state transport thaba gari ma ka khoi kampu pit chapada thugai ki sineba ko masi habet 1 minute nei seba nei na seba mada khoi na mayam na hari sina maduda tori duri Manipur state transport thaba na thoma na teba kai na kan madudi moi da maiti la ko habi maiti da thoma neba plus moi ani do casper da tongeba maiti ani tong budo casper da nung thomeba that means moi ne attack tori do Manipur state transport na te gari do thomak pani la ko habi neba som no pura yang seba som da di mission welcome taweba la u hayeba somna la kanu haibani ko harita judgment is soida plus amana Manipur state transport haiba gari se already dum thora lairiba handaki miss ki contestation man tamo adu loi pura chali bani aduga same kaino du adum chali bani na maduda masile udo se aduda Manipur thaba gari yam chaleba yam chale adu madu Manipur thaba gari se average gari humphung chaleba on an average krul hangkan da Manipur thai adura nomada tamo gari phulai haiba 60 vehicles to madura madugi gari me adu kan boi du nupam na binocular to ga lam le yenga madu thoma di yam haiba keno oi aneba madura madugi keno do madu dani mana tamo du ga lambi da haidare ikoi ge frisking to bani khangde mayam na public ki movement mayam se da thing ba pi ba ambo leite cookie gi area sing da su adu muzu em na ya lai gi da ba thodu ongkhak ne even cookie area ba hojiki haiba cookie gi khun manga tuk leba se masi moi khut ka haidra rung welcome tawi koi speaker so habi khib do hadi mi se mi loin ma phata ba nati mi loin ma kanu nati ba mi loin ma si militant nati mi have se makhan sui adubu mi se da kangu kharna disturb taw dana entire community do madu lan uhan ba do magi descendant uhalle haibadi madu lai bu khunda lai ma do mo su wrongfully uhalle ba madu su soi sine ko thamjari se haidi madu khunda lai bu cookie ma do mo se disturb tawroi haida do madu thajada ba do madu su aran ba decision na maneba moi da moi su chang sam pi ga da na koi su peace adagi moi na madu moi gi masida mase security perspective som chulai ba haid ba khunjing do nagan ri question leba aru karingma disturb to su kadai da no kampupi district ke torok to neba madu ita that means madura lakada ba hill range amade security percentage sang na lehib ta karim tawroi ba aduga tirian khamam su dakar oi ngasai na khangba na hai kai no ka da lambi se da kampupi ki yet oi mi tai
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯂꯤꯇꯥꯟ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯄꯨꯡꯍꯥꯡꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯐꯖꯕ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗꯨꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯝꯇꯒ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯈꯜꯂꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯅꯥꯝ ꯈꯪꯉꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯣ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯗꯨ ꯇꯣꯡꯉꯤꯕ ꯖꯔꯅꯦꯜꯁꯨ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ एजुकेशन थबक हईबा हाइसे अदुन पोट अहुम से मसी चेलकांदा लीडरशिप अदु किलो ओगदबने अदुन अखोइन हाइना मदु अहुम दु लेरकांदा मसी अहुम से उरक्तबदिने अखोइना लीडरशिप बैकम मणिपुर लेरे अदुन अहन लमन लेतबा अखोइ अवाना समना हारबदा अखोइना वारे हाय कान हाइफम लेतदी नारकान हॉस्पिटल लेतदी मणिपुर कमाई तौदन अखोइन हाइना लेबाक की हॉस्पिटल लेबाक की अथॉरिटी में लेतबा अहल लमन लेतबा से ख्वाइदगी सोइबा सोसाइटी नि मसी थंबियु डिसीजन लौबंग ममी थंबियु थमजे ओके तम याम सोरन लाक्सगे हौजिक से पब्लिक से एंजाइटी मैम अमा अदगी यामना होपलेस ओइबा हाइतारे हेल्पलेस ओइबा कई उदोइंगो खंगद्रबा हाइतारे आइदि इवन कोई मणिपुर की पॉलिटिकल लीडरशिप तगे हाइतारे हौजिकी लेइबा मैम सिदगिसु मोइना लौरिबा स्टेप सिंगना पब्लिक कन्विंस तौबंगमदे अदुबो थौदोक तुदी याम पिएनदि खनतारगसु मागी सिग्निफिकेंस तुदी अखोगी आइडिया ऑफ मणिपुर दा अखोगी नुंगी ओइबा अखोगी सिपोचदि याम कन्ना चाइना पिबा पोसक अमु ओइबनिना पब्लिक तदी ngसाइगी माउंटेन आउट ऑफ मोल ना अदुई फिल्म दु याम इशुजी सुम नोंगु चौखलपगी फिल्म लाई समटाइम्स अखोगी ngarang ngahan sida अखोई थौदोक खरद उरिदुने मी खरदि थवाई थादुओगे हाइबा फावबा मसा मदनदा अखोगी सीजेगे हाइबा फावगे अदुगी लाइफ अटेम्प फावबगी इमोशन दुदि लई तब कमाय यिंगे सीसे सिसे अखोई हाइबेट थमजम तब मणिपुर की अखोई से मणिपुर की अखोई नखाइगी मणिपुर की चाखत खोपद थिंदबसे मणिपुर की अखोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इमोशनल इंटीग्रिटी मसी डिस्टर्ब तौरपसे मसी तो अखोइना सुम मिराज अखोइना नहावरिङाइदे हाइबेट तामो अनि ngसाइ हान लेक्सलपरजु खलमिनेबा तामो होइना थाइना हेक स्माइन तौकान्दा अखोइगी प्रेस कॉन्फ्रेंस तौदना रैलीगा चाउ चाउ सिनखबरि तामो होइन सिनबजो हाइदि एनीथिंग मणिपुर द करिगोमा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इमोशनल टेरिटोरियल दंग हाइब्रेट कोइसे टेरिटोरियल एंड इमोशनल इंटीग्रिटी मी सिंग नुसिना भाई मी नुसिनादना लम गापसु यादेबा अनि सि हेक डिस्टर्ब तोरपदा मणिपुर की मचा सिंगसे हौदना थोलई हाइबा मेसेज अम पीएबा मसिगी से हौबदगी द ngasi फौदा मणिपुर की सोल सिदा मसी नुसिबा मणिपुर की दमकता लाइफ सैक्रिफाइस तोबा मसिगी मेसेज अमा मसिनसु एग्जांपल होइना स्टैक तो तौरीनेब गवर्नर हाइबदी अना तौरीब कम तौकान करीब डिसीजन लौकान सोरदी मणिपुर की प्रजा सी भौनीको है मणिपुर की प्रजा की मेसेज यारीबी मसे मौन सोन स्टैक तौरनी एग्जाम्पल याबूंग सोमने हंगबीद मखाद लाप गमदबदो मधुस एग्जाम्पल है मस एप्रीहेंशननेब मसी गाड़ी थोमजलो कम तौरो है नख्रब मर परियंग सान आर्मी लेंगमेब नख्रपनी नंग आर्मी के ममसु ले कदो खतंग एयरपोर्ट मयादा अदो ngakhtang changaga D2 to chapasu yae badu tawda हेलीकॉप्टर चली दो माइदो मणिपुर की इमोशन मणिपुर जे सोपा यादे मणिपुर जे कैनोम निको हाइबगी मेसेज अमदी मणिपुर प्रजान मोन योहनग्रे योहनगे अदु फंगेन अखोइ लौबे याय योखरे अदु हौजी अखोइ नाइदो से सेंटेंस समता अखोइ नाइदो से मधु खंगम कान माना करी द ट्रांसलेट तोरके दो मणिपुर प्रजान नाइदी ओके प्रजान नाइदी मेसेज ती योग्रे मधुगे रेस्पॉन्स तो प्रजान नाइदी आई मिथन से तमोद लाक्सनिंग बजे पब्लिक की हौजिक लेबा खोलाव मैम से अखोई इचम चम मिचम द आई एम नॉट सीएसओ की लेवल द नतबिदा अखोई कॉमन पीपल मैम मना इमा इवेंट मैम मना ममितगी मपी ताबा याम थमोइ सोप मिकुप मैम मणिपुर जे मणिपुर बो थाया दबा अदुगा सिदा जु याम एरोगेंट ओइबा अखोई लीडरशिप मैम जिना फजना पब्लिक त कन्विंस तौनबा अखोई की मियाम की पेन जु मैम दो थेमजन बिनाबगी ऑफम जु लेतबा अदु इवन नहा खर थोगला कांदा अखोई सीजगनी के हाइबगी मदुगी अटेम्प मैम अमा तौरपा अदु ngasi se amka ima ibel मैम मन लंबी द थरो मरो लगा तिंथारा कप्पा अखोई मणिपुर कनगदबनी मणिपुर मांगबे यारोगा हाइबा मसिगी इमोशन मैम से साइगी पेनदबगी याम हेल्पलेस ओइबा कना पिंगनी अखोई इरमदम से इरे पाक से अखोई हिस्टोरिकल मागी लेबा चै कया मसदे इरमदम निंगतंबा ngमखै nga लाकेबगी पुवारी मैम अमा सिगी मरकता मणिपुर थाया रोगा हाइबगी मदु ह्यूमिलिएशन अमा इंसल्ट अमा पब्लिक त फावजे तमो सि नोमो नो इशू हेकलकबै ममी तारि कमाय येंगे मसि अखोई सिजै करुक्ता हाइजेनिंगबम मसि कनाना गांगदोइनो हाइबमा अमत थमजरमगेको मसि गांगदोइसे अखोई कॉन्स्टिट्यूशन की हाइतादि एमएलए मैन गांगदोनेब
hai rum mukhui ki awa ba se hai kai gna kan chahi manga akhoi election to ri si process election process democracy hai mena akhoi represent to ri ba akhoi gi ngasi lambi da ima ben myam to bu du yeng ngam de na ko moi awa ba do madu da la ga moi da hugat pi ba unabi ba se kana to du no ha kan da ma gi constituency ki hanam ma MLA la ka dam ne MLA du gi first responsibility ne mathang de MLA si matung da kana no ha kan political party anum la ka ne political party si de ngasa gi election da ka ri ba mayam du political party me represent to ri ne ba mai matung no political party me ne ba adu na ngasi India gi entire structure ko ni sum ying bi ne amado lauri mayam se MLA na ta political party du we ne ba sigi matung da la kan ma sigi backup je shi yaw re ko sai du na ama decision lo ba gi sina people gi connect to ba backup sigi matung da la kan kana la kai ka muna tok to gi sai yamun ha gib do civil society me na tai na ko ne ba civil society me na ngai se kai na ka madu ura ka da silently lai ba da mi mi ba ni na wari mi na civil society na madu gi ma khonung thole ba masigi thola ka da civil society sida ka punjan ba hai ba do masida kai rum da de ha jage punjan ba si yam luam na turi je makan yam cheri turi punjan ba ya ro ba aduga akhoi gi kano si India gi state se makan yam yan lei ko ku ma pan mung lei makhoi me se la ga political party sob da manade lu ju manade adu kada de puli parliament pulle Manipur ke su huji ki humpu se lu manade ba khang de mayam se pulap kada de puni assembly da punne ba wakhalu anda khoi na civil society da haidoi se na khoi mayam se maming tongan la su pun ba ya ba amadi lei biu sine ko hado je collective oi ba ngasagi ke do dai suppose whole world se united nation de puli dana advance to na ko isu collective oi ba akoi gi UN da human rights ki matang da thoi resolution country me amna soi to ri smaina common issue ma da Manipur gi issue se di pulap oi ba collective oi ba mi to ba ya da bra hai ba consensus ama lei ba ya da bra hai ba se tongan puloi di hai ba de ba ja organization se tongan bi mi se akoi lei ba akoi mari je punjalo hai ba ya ro mi tongan identity ne ba adu akhoi mari na kadai da phamaga ngasi newtv da phamaga common consensus ama Manipur issue di lo ba ya ba akhoi na hai na makhoi gi civil society su adu akhoi ni am nungai ba se swaina wakhat yam thokpa lam se Manipur so mane philosopher yam thokpa se wakhat idea am thokpa adu taw ba da ngasai aina hai da hai ba hai ta ba job do example lam ta hai jage ko so example pi ba akhoi gi history gi su student na moina France yeng bio ba France ta emperor thau du moi hatwe maduda lawriba decision lawu amanong chamu dung lok thwe moida chaw amanong lok thwe adu idea ni matam na tholaiba philosophy adigi republic ki concept adigi concept moida puthorei ne ba adu moida thabak tu to bai tamne last ta kanom na dictator Napoleon na pai ki swai to akhoi Manipur gi su akhoi gi ngasagi ahu ba ma leiba se masi consensus kadai da lakata ge kadai pun mel hage da ge haba do ngasagi MLA mayam no makhoi gi ngasagi labi sui ba imai ben mayam akhoi gi emotion je ya phajana articulate to bi articulate kamai to do no chinda ma khutta ama khutta to kan se da sagi makhoi mayam na joint conference to ba ya all political parties boy punda su wakhalun punda su BJP Congress mayam na joint meeting ma press club tara anyway convention city convention da ma phamaga akhoi na jointly masi gi akhoi condemn to masi yaning de na madu articulation ne ba amana GPB ga sagi Delhi da pull up chat padu masi sen amuk thokre ba ai schedule gi tawmatam da akhoi gi schedule gi concept da akhoi gi Manipuri language kai no je khangdra kan da Manipur da gi bira akhoi gi entire larik akhoi gi kumba che thar kumba ba ning thorol lambu masi map che bus da pura ga Delhi da utle thousands ta chalaga ada akhoi Delhi da mayam convince to try to na akhoi Manipur su go to Delhi march to Delhi sugumba political decision man lawdra di akhoi Manipur gi se yam toin haibada akhoi gi issue se lam khar lei macha sina kapta su mapana khangba mama pana khangba akhoi sina ne akhoi na phanang kappa su sumta ta da ba adum lam amane ba akhoi gi di pokhai de kai ta de ba aduna pokhai na ba pokhai ba di concept positive concept tani ko pokhai na ba akhoi marks tau si adubu punjan ba da consensus ti lo ba hai si yana bam por pa hai ba gi madu gi leadership to madu thopir o ne tamjaki tamo final oina tamo da laksa ning ba hoji public ki pena da ba ja no magi sum henkala pui mami tari adi even chi CSO sing jo akhoi gi tamo si question ja ina hangjaning ba je kitang di kai oiba ko critical oibani akhoi gi miam ki ihog je handak ki
May third ki matung dagi have tare any Manipur ki CSO organization amana totally madugi political leadership am have in terms of decision making the lower ga miyang iho ma let to was ekoi adom da ekoi na yam ude ayam na iho ma miyang gi mafam marang khang da ba ekoi gi yam na unorganized oibe iho ma pa lo lak pa iho du la aba matung da Manipur gi CSO mayam ama gi involvement mayam ama muk lak pa aduga la aba matung da madugi chap chap pan thung mayam u da bagi pena da ba pot si su adum yam chawna leita badi nate yes CSO mayam yam responsibly with certain amount of accountability hona bagi area mayam su lei adu deny to nate but at some point tamuna na hai relate to bi ro ngai khale kamai yimbi akoi gi any moment se move already problem lay move na tabida akoi than articulation yam 2900 hai articulate hai se aina pa mi potu phajana hai deb da pangkap ta kapasu suppose akoi na layeng ba se miyu be layeng ba di lai adu maron thok ta ba ji ba layeng ba di luye ba adai ta udana akoi gi problem se phajana akoi na articulate to ba su change ba akoi thoi ba pangkap ta kapa adu su ya de adu su emotion amane ba akoi na hai jeri na akoi na kapa do moi ta ba di lai na khamu khang de ba maduna akoi na pa mi se ada lei ba se akoi gi realization Manipur ki crisis Manipur si am nungai bamna mi na rule to bada ngasai gi phana hai hai su ngasai khanar mi do akoi bala se home secretary yam longest term ni second longest bayam kui kui extend to lai ni adu to me to akoi se to ka ta hi te dra masi kari gi no hai kanda ma hai te hai badi na te ko hai te hai badi ung ya ro masi kai ha kan masi se akoi ha kan da masi se kadai do no ma hang ba ma le ba decision lo base hangaga asom da yare go ahead logdaba aduna akoi na harina sidadi akoi gi Manipur gi dosa se akoi gi achou bu si ka leite office ta su bank ki khangde ama khangde maning wer pada administration ju maning oi everything maning oi train bo yorok tri Indian administration da aduna Indian administration da decision body da khwai gi thengma maning mamai oi bani na mamai se matu ndoi na ko oi nu na ba Manipur praja se kitang haina chatpana phaini adubu masida khoin hajarina karigo masigi emotion se phajana ventilate tahudraba yes adu tardi suppose ato bayam tholakane it will turn into mob nasai hai mob to mo oi be tamo the final question tamo da laksen mi tamo so hob de dum outline ma de pigre adu kai khoi pabung mani na so haiba kana na so sai hai ge base howsik government sem ga da bani have ge effort ama piba na jagi initiative ma lo ta raga di madu that should be on the basis of agenda on Manipur Manipur ki yam clear cut oibe agenda thirda madu framework oina putho akanda madu do oina effort to piraka do ni adu haibagi wafam jineba madu da ekoi MNA ba sen manung da khaibung tana ba adigi different camps mayam leine haina bagi masigi official or unofficial report mayam am leire tamo ko media report mayam masida phung na wang na bu mayam am leire but madu puna mok to Manipur ki agenda do yum hom oi da bani haibagi wafam jini kai happening Manipur ki MLA map se atai gi situation ga hujik si ga 100 ki unprecedented crisis ne ba masigi se da makoi gi masida punjan ba plus moi collective mind collective decision plus akoi na kamain high kamain to ge every day every minute just over matam ne ba hai suppose irang le to matam da di vacation chakera ama chakera kem hai roe ba sigi matam sidi every second prajana was to matam ne exactly sigi every second was to matam da am responsibly ai si praja represent to bi ni have concept to madu bi sukong ko bi do no ko aduga ihan hana mayam gi pakon loi weraga ihan hana miu begi pau awab se kara da haido inu haiba se India gi system gi matungin ihan hana Manipur gi governor da haiba mathang da present prime minister da haiba ni masigi se khara toina memorandum se toini pisal laga akoi su na khoi da makta hairi si tawri haiba se makoi di violent web su yadam ni na articulate to view written da su chin da su verbal su yam toina praja ga su akoi gi marak se da sentence samtang samjara ba people ga samna ba ju handak marak se moi unaba se had people la unaba se interaction se MLA ma'am se unaba marmakta unaba worker ma'am unaba do natana people gi open ba in ma'am da kai kari khanbiri ana unaba do mar su dakar oi absolutely